Kasengkiang atiar balasyak kheng bean ke Hinyo Trap National Liberation Council kala Maham uba Ardent Messiah President Kaseng Voice of the People Party kaliang persya ba day bande kumu Blei Khyndew. U General Secretary kakinhon Hnlc usan kupar nong trau ula penpau ya kani hakasi ningkong da ka ba penrem ya kijingkren jong unong yalam ke VPP ba upersya ya kijing tuklar jong ke Hnlc Halor kijing penyait kam jong ke Khasi Hills Autonomous District Council. Ke Hnlc ke yang skem ha ke nongrim jong ka Halor kijing bomla jong ke KHUBOR ban pinmi ya usanat jing thongkam ya usiem ke hima sora namar bakatip ha ba acting chief minjerlang majau uday unong tray seng jong ke VPP. Kumta uba Ardent day banle kumu bom tip AA bat day ru banle kumu Blei Khyndew ong unong trau. Haba jubab ya kejing ong jong uba Ardent ni kekinhun bakan kiar na kejing tuklar hakikam jong ke KHUBOR uba nong trau ula ong kekinhun kedon ke hok pura ban kren hakinu kinu kam kiba kijing yedei bat ki hok jong kejat benriu trairi. Ula keno ting susu da ka boong u David u bashisha jupin plai lade hakmat ke kamera swabu unlet sya kejing yakun. Lada kejing kendu kadawa wat u David u balam leru u haban kelalong kum umrat IT jingyam. Uba nong trau ula pentip ru ba ke Hnlc kan sepenmi shen ya ke kitab ke bakerteng The Blueprint of Hinyo Trap kaba an jubab iki arteli kijing keli ki bala penmi du uba Ardent. Ula buuru ke jingkeli sya unong yalam ke VPP da ke boong kum kejat benriu trairi hatu ukwa ban kelalong kum unong syongwai ni kum utraiyang.